Damele teo kalabo, damele baro bella yo, damele baro bella yo, kalamela teo kurini, tana kira kura kiri yo, kira kurini, tana kira kura neba, ni teo kalabo, damele baro bella yo, damele teo bella yo, bella wodo, bella korwedo, bella wodo, ni baro bella wodo, damele teo. Yo apoyo utotwal itar pa lutin yo tiene cha dek dok tin wana choro en o tiegi panelist kanyma miro nyama lok ma pier tek totwal ya chuli apoyo un jo ma utika neno wa ki jo ma gok gibi neno wa koni cha mo ga gok no cha me neno wa cha ni pere tin ni eni wa yer lok me nyomi ya chuli kadonge waje nyomi ya choli tendo kani tero kenyo ben mi obetiye chiwa be nyamo lok me wel keny ya choli machon kime kom karni kidong ngo ma weko nyom yot yam nyo tek yam gi ngo ma weko nyom rom be yot iskar eni gi ngo ma weko nyom chema tek kotwal chi wan wang'eyo be rati kombini ni Wel Nyom ada tie mokar umukure ko ya chuli owero litino wa gitie mer pero ma teko tol ma koni panelist ma ticket gini go nyam loke chi bitini awai kongdong adie lamina dana we ko chak yu dong kong ma liet kong tin kadung lo diro wa dong gama dong la chen Robina Nyom ya chuli i wel keny kidong chik ma ke kwaro dong kati kere kuni ka Fred ngomo kwe bino chi en romo tete wa wel mon mano dong gi moko ma mok en ma ke kwaro kati kere ni penia ke kwaro yo kati kere gi wigi gin go wor kin gang mo ga chiela chi go kati gi bailo enun ento nin charo bailo ni pegiti lobone wa Robina. Yes. Just a moment. Oh. Well, tutual. Jolo panelist tuju achel viewers mamego matin. Pramech na dek in mawtie ye lok nyom mikin meti kwaro me tuli nyom beri gina ngo. Nung kin manero men wasiza logo. Kip me nyom meti kwaro pa chulu kubitika logo mate alada. Marke me pa da wana ayam mo. Ewa neno nyom mikin me chuli. Yang machon. Chulu nyo kineno kip dano. Kip ngat mo ni kikwere ay od maning dano ti maning kwiri od ni eno ne od nye winya maber yemo romo wako ye dano yomi ene qualities mono chuli neno tiyo miyo kirna jima mabwe wiye mano na latin nyako maber kage neno I gang kid ma yang machon no in wubi nyuru twin baba bani ni latin nyako eno ne ineno be ko ai on mabe chi no ni ki kero gul mola ching latin ne eno ne bedo dong chalo gen ma dong ini pang ker me lok anyway gen ma dong ini mo dong chalo migi booking odong machalo migi kan ngar man do bin nyonen iwa latin en dong mola ti chie dong rode tie e dong ke cher ke gene ke kwanyo ento no bin e winye polo nyoro la nyoro wanye on ne chene ne gang pa jone nye winya mabe do ke gwo dano chigi no ne
en gang igoma bedene ene lo nyore pol kar kan ma yang machon bere dok chala arranged marriage ka anana ne la ten ma be tiga kamone a chera wachi la ten chera wan mer wa gam bere gang wa dir ma ka no romo ko nyum bere da ma me wa kanye chene no ne nyom no ti kir yo ma ko men dok bene yin nya ka ye la cho no ye gi chunyo wen la cho bene ko ye nya no ye gi chunyo wen dok chwana ne ter kar nyaka kar mano gi orme cho neno nyaka ki di ba lenge yer pete miel mabe la la ker ye wiye mano inena cho cha neno yu me cho nyaka ne ka dong nyaka madong nge ko madong romo chere gange kar mo ken me ye la cho romo mi te ne nyo romo mi la tam ni wachi en dong chunya ti kom na cho ne chứ đúng tiêu lộc en gang chứ có tiêu lộc en gang lo nyure beru pen konge kwero family in ma ina mira chere family ma kirbe chứ ka go mogo ka ma yang ma chon ka na la bole ko mien mamena ki nyomo ki kwere enone tilo manoti ena chiel yen nyom obero ribo wat ka ka riyo ne ka pala cho ka chiel ka pa dago mano wate en pier mier ben matek ku mano gi miyo jime man no ke ken ene no ni war tie dano bedo ni riri gange enano ci don ka kwena kama no nyomo chiero ci bale ie wan kono wabi ci logo ne log ma pol tie man mera wiye man no mier kong ana loge ci don kiet me chik me ke kal kwaro waje ni ngo kiet nyom makobe wele don beri chalo chere auction mangat man ngolo wel mo ke ken ma en merane ci dong chek ne enane ki bitio kwer ni ning regulation ne tiene ning o mier no dano kare kede wakin nen ni te kwar ma megwa po bala lo tena wo ma megwa ma chwin gi tie me nyom o mier gen go bin go nyom mano gi ngene ker en tie yen ka pege mio wel mano tie mala ten mona pero ma nyom kila tene ne ber la bo ene gi matiga nya kelo luk maduan de daga atien ka don chero che nywal lo ko na wubi don riyo mi do bot ban mena do per la tene che no ne ene ne pega ma dira da ma megeti ye ma ka chir me me nyoma chule ene ki kero ke kal kwar ku kero chi ko ber mater ya ngene lu tena wo ma megwa ibi neno ne gen ge nyom wek no go beri gangi ki mongi ki war beno beri kom gene ana tige dagana ene bene tige ki waka ni en ge nyometi ganga pian de pendako yeno ge nyometi gangi dok ben no ti twer me lo do ga ti je ma pol ti ma pur ke bi kelo ne ka ko ne do kar mo romo ge bi do ka bene pura be lo je mo kar ma pol ma putie ma pur be lo ye pe man ana jolo viewers wa wang pen yan matin wa po wun me miyo kar ma meku meneno ni puonj me wang o ene mageti ga rojo te kwar ma megwa ne wun winyo ki iru tamu bene ka tiyo timbe cho kenyo ingone tamma wun cho ne kon wana be nyam bene wa ko kel tamma pol ma wanywa ne eno kela lo te kwar ma megwa o chule ti yin ke ti wa ko no pe lingo cho duene kon ma be kwano ne man a jolo wun duju viewers ka chiel ge panelists matikan apo etwan Before to 12 Robina, before to 12. Ma put pa kar ma po Fred, kai ti ready chi if in me presentation ni. Ni chalo it muted. I'm muted. I am muted by the host. No, it's okay for we know. Oh, kapoyo. Ana poyo udutwal la poyo nieno matin apoyo tabiet manyen madak wano donye yetin. Tin watiga loko gien mapiere tek. An pabe noyo gien mala mera wajo. Nyomi ya chuli po chaketin. Nyomi ya chulu chakechon dak bibero pila benaga. Tin ka wano logo lokum nyomi ya chuli wa logo maluka kiu duru madong litiano tutwale litiana wobe mai ya chuli gen gudon
un gi waje ni un to wan nyom ngai wa ba le tiena nyiero ni ti ka wano bi beru kwetgi ci kana cha ulok mamega ana miero ni achak kirman ni nyom ichawani uloke tutwali ya chuli uloke pi yo mabe uloke iyo marwenyu kero padano ana ti nyima kanka assessment zadek eni madong wele tiri loyo kanti million piera rio wi achiel ma wele diet loyo kanti million piera beru ya boro meno ka ine ribo jemi duju maki miro ni ine mi eto madong ti chungu wi loyo atie ki budget achiel mi party atiki budget mi party kany mi million piera rio wi adek now eni kirika wawajo no ni wakwa nyom madong wele tiri loyo matichi akanyi chika itinyo party ni Ker Kwaro chidugo gin mokene yes nyom ya Acholi uno ubero gin michi abich nyom timo tieno tien loke benetie ni jembi madonye ot meno mong mi ot kikelu tieno cha mano pinye muol loke bene ki logo mano pino ki dange ki logo mamuol loke bene gari ot ci kay nen lu ñomu binu ki joro lu ñom jol kono ti iario mano yewe ga waji bien ka yini cierro e area machalo kumalo mi Acholi area mi kitgum pade lamo agago in ka yini binu ka ñom ka gi jolo yini ot eno ma ke joli yene ene ot gi penye keny ero ka yini binu ku piny me ya Acholi la bolle chalo gulu amoro noya kiumoro in ki jolo in i oro togo kama in chere yupe kadong ki luun joma wunu bi donyo ka muli ot pamaro ci wunu binu mulu ka jeme wengtum mena poka mata mana kel ya chakene ero gin matin ana miro ni ana dissecting nya pok kene mabe ana miro chako kidman ni kainen kare palatien nyago romo kare palatien awubu romo gin mogo tamgi iyo mapapat tam twero moke mano aki borlu nyoro inamu mameggi no neno nyapa jone o kayo wae ci wajo ni mana miro no duk ci woda ci kagien gulogo meno tum en tiero logo ki wore ci gen gi yobu nino kagien gi binu pingo anatika kelo man pien tie item mo makiuluoni la yab dog nyago ya Acholi manyen kum Kareni odugo fashion ni inyom duju wanyago ma yeni tikere ot mado nywaro le tiena di ka furi cerro ka nyome ki mero ni ine yab doge nyago ma ki yabo doge ene nyago mano kenye ki no kita anatirni mano lo nyoro gen gu winye kingi chika wuno binu chike penyu nyago kama yeyo neti ye meno ena ye Acholi cholo pe yapo dog nyago ento kum Kareni inyom mogo duju ka yine nena assessment moy ken ye Acholi ibino la yab dog nyago tie nyomi ye Acholi poke iario watiki gin maki luoni luk uberu chol ma in la cho nyo family pala cho gen gi cholo bot family padago ma chel mi ye ni la tien nyago woni ti bot wa o wego ke kelu luk maki luoni luk poro la tien nyago ma in la cho ikwanyo ibino kere paju la bon le nyoro nenge yo ne o chago winye woni kwere chago bedo ka chel ka diri yini mogo tammi minyom onyo kalo nyoro guchi ako yinyone yini cholo luk poro eto bene watiki luk maki luone luk ludojo kama yini cholo luk enuni
mapol kare lugario weng ma anati wachene ni meno ya chuli no kichulo diang era kum kar ni ka yini neno wel ma kingolo wel mo kiken luk lu dojo pien in kare ma in itika winye wune nyago wuno kwalle kiengu la bon lu nyoro ngeyone ci ini chulo luka po enoni beru dia chiel latien nyago ma in ichero ipenyo pire paju mamegi ni uye wek manu bedagona in pechulo lukor ento kai no family matek ti be in chul luk lo dojo pien do o level in latien la choy chero ka penyo ne nining no kongdo ngunu winye ko kongunu kwale kinu ko gina wunu timo no do ngata ngeyo peke wego man achuli kelu ni gina chula enu luk ma dek maki chulo aye luk pa letien nyo luk pa latien kache nyoro biberu tie kinu mauno nyom futpo time ci in ichulo luk iniro ma ini chero ka nyom kauno dong latien bibera chele kinu nyo latien dong tiario ci achuli penyu in luk pa latien nyo luk pa latien kiri kauno ini nywala pa chuli penyu luk pa latien ario kiken pien menu kiti mate kwarwa tiyu kere ikare enu miluki kainen ki lubuko latien nyago lubuko latien nyago unomara yino lubu cherro kangeyo kamanyare beriye owego ka yini cheri lamuge ipin mak gen gilwoni chung jibiri mamaro biu kado o yogang ti chungo ni ho kadong do paju ubinu ci dong gilego endi do bin kuno luk menu telu yo ento ka in ichero kamukene ino kitiyo kinying ni ayinya ana binu ka yinyo nyara ini chula yinya uno bere chul ka uno ni kumlok uno chulle rep ero kum kane ka yini neno i assessment makimiyo miluk ana neno assessment mi ayinya mi million abichel menu pego ma wano tikere paju don ngo matime kar miluk kay nene ni in la nyoro panyago tika cherro ka lupo ko nyari luk ya chuli kichwalo litiana wobe kapi mega yo cherro litiana wobe ka gen go cherro kichago kichulo transport ma megi kyo baltich ka kichulo litiana wobe penyu jami magi litiana wobe penyu luk ko la miengi litiana wobe penyu tong en maki penyu ni amirni bena kela poka ne tong maki chulo iko dano beru tong madago ka ini ngiyo tong kitu kiteru kere kay no diere machike ni tiati menu tong madago enu ero kay no pitiati menu tong malacho achuli tiyu kilep machol wajuni man tong machune tie nyo tong manyare tie ini miyo tong la bon dim pien menu pigin lwen ini miyo tong la bon bol pien ina ye ini chomo ka ini tiyu kere me chero ka inyo le nyomi dwaro le achuli penyu in gweno ini gwena chiel kiken ere chawani ka ini chero kamukene me ka penyu gwena chiel ini bino ki penyu gweno makara chiel meno aloga madong tie tika bino now jimmy en maki penyu enini kaw o ineno minyom meno dong jimmy madong assessment minyom pichoyo now kayini bini kom nyom ki kume ya choli gin ma chiel maki kere church ena ye gin maki luona ye keny aye keny oberu chiente ma in la cho nyo family pa la cho chulo
ki tiyo ki miyo ki maro menu la gwok welo enu ni wan dong wa yeba ni wa bibiru dong ye wane en chenta en lim enu ni ki tiyo kede mi gwoko dano magien gubi binu la tich ki lim enu ni maro ere chawani ka yini neno tich ma dano tiga tich kede ki ya ye ka ye keny tich cha mo kene chabo dano ino ena ye keny ki ngol wele madit kun ki merni mo keno chet ka konyo pati eta ye keny obero la gwok welo pamaro mamaro tiyo kede maka o ko dikunu da ye keny tumo pien agikitero pamaro ena ya gikimi tich ka ye kenyano ikin items mo kene ma ki kero ena ye la yab dog maro pingo maro ki yabo doge pien o ka moma ka jemene odugo ding be maro loge keri ka pijemene odugo ding olo o ka moma mete ni maro umi duone kai nen kenyo donyo nyo jemo woro mabe o ka moma won kom miu kare ke maro miu duone dago ma yene chero ka nyomo ne naga nenda loko yap dog nyago ni kadago ma yene chero ka nyomo ne mauno kinongi ma yin pinge yu ki penyu nyago enuni chi en kati kama leng kun tiro ka ki jolo wu piano nyuru mirne kum ine yabo dog nyago watiki gin ma ki luoni onyon choro pamaro ena ye chul ma ya chule ki chulo pieneni ikare ma mego nywalo nyago enuni eno nyupe ki choro pamona ye remo achuli chulu meno ki diel gin mukene ma ki keru ya assessment ena ye la nen dan ot pamaro now kanya yedon kama achuli tika ruenyi pien achuli tamo ni kage wayo ni la nen dan ot pamaro ena ye ot ma yini bere ye ka yini ngai woi malo dan ot pamaro enu menu piada te dan ot pamaro ena ye ni dago nywal ludok ikare mi nywal le dano neno en yin mai binu ka nyommi nyogok bene wote mo neno yini chulo pelo dok pamaro mumio in latin dago madong in tiene tiga nyomone ikin gin mukene ma binu ki choyo ena ye jimmi mogo chalo tok pa babu ya chuli beru komu bol aye kom manu wiyo longe diere ti na chel katere benu longe ka yini chere West Nile ino kom matiki la tuoga dek nyo support se adek mero kom maka yini kele inyomi ya achuli pejolo pien menu pite kwaro pachuli komu bol menu kom pa won nyago kom matek won nyago beru kedete muyeme beru kedete yat nyo beru kede ka oyo match nye namune mapat menu in la nyomi kelu makome gin mukene ma ini kelu ena ye gin makiluone gweno la chomar menu wood gweno eno ni pi woro nono woro kila worre wek beno nya kay nen ini tika nyom e ot kama ruti ye nyo jokti ye kibi penyu in gweno mata achuli waja bora gweno ki bo menu gweno ma ini miyo pien ini tika nyom mi ot manu ruti ye nyo jokti ye ot makumeno bene ka ini tika nyom ye ki penyu in buong romo pien menu jemi maki tiyu kere e kare manu kitino ka kwero jok nyo kitika kwero le tien rudi ginu kene ma achuli penyu pire ma this time odugu gin ma tika dugu gin ko padano ena chulo chako penyu pe tekom pa babo kai penyu gini tekom pa babo ni ini chulo pingo achuli we pubi mini reason mabe ere bi winyu ni pamaro ki miyo jimi maduong pa babo kono anatamo ni ene petien lo
ma ono wego wano beru ki aloga kitima assessment be obet kede gin mukene ma ini chulo nyoma ke choi assessment ayi wor ma ke miyo yir wayo ki wor ma ke miyo yir nero wayo wor ma ke miyo iraye yela chel roma ki nero meno jo ma pi gi tego ma gi dong banya ichwin la tien nyago ma ki nyomo way chwin chware bene pien ka yine neno tich ma wayo tiyo dek nyo cham ma wayo teru cham ma nero teru ki mate duju ma tiyo kelo yedu diel pipora ki jeme enoni ere ya chuli pi yine timu mi chullo wae banya mala tien nyago gen ki chware don kere ayemi neno neni gen gi gogo wat enoni kache chengi jeme ne bale no la teklok tie ikirno teklok ya chuli ena ye wayo e winyo ne ke jere luong wayo binu making statement ci en lokke don kire enmu kama jemu poro mado mogadida kilonero kanero binu lero Acholi wajo ni wangot mapot nero binu miu tamme nero binu miu nenune nero binu ngolo kop kadde ngeye en goyo la onyo kano don kitiego lokko ma ono tie kin le tiana rioni ti kilonero mi binu ka goyo la gin mukene mak Acholi choyo kar chana Acholi tiyo ki dogra aki dogra obine la put aki la pur chawa na obine tara maka yini donye ot piene ni yini donye di wo chini chwinyo dograni nye chwinyo la puti ni nyo chwinyo tara eno ni binu ki mone la put eno ni binu ki mone kiriga beri kum kaane dong anena ya assessment no kene ki choyo sola complete set kono dog don lobo ya kono en transition mafutika mete ya mero jimi ma Acholi penyo pere donc Acholi chero peny chero kanen ruk mabe mar ruki Acholi penyo gomas mati full set mane kine ti material mi gomas enoni tie la tolle tie gikoi ti la bow witch tie tiro mamego rugo jomo kene penyo wa bag mukene na nero penyo wa chawa wa kiyo pa maro ero kikeru gien mati complete meno ruk ma in chwa nyago i rugo ki maro bot wegu bene beru kid menu ki penyo suit ma ine kelu suit kar chano ki kelu material kila kuone ki chatine ki wane mano kamozeo rugo ci endo nen ngat manotino mamunya nyonotino smart enti chawani inoni kagi penyo suit Acholi ka yini nen assessment ma Acholi choyo e kum suit enoni Acholi no choyo chawa ching Acholi choyo wa utok mamuzebe oruhi atamune tijimi mukene ma Acholi tika timone mati very unnecessary donc ka yini woro kuni tiego jimi mamalo ni yini binu igin ma Acholi luoni akumu ya Acholi ti yelim mako kelim machente donc man bene wego ana guru lok man ni Acholi o chago choyo assessment naka den ana wetu upi assessment adek ma ana tikere nyima ichane mati kere nyima kan assessment matiri loyo akumu matiri loyo ti million apa wi ario achele ti akumu mi million piera rio wi abero meno chente malim aya bien madong nokke kan ti bien bara para rio ero bien manero duon kan ti bien piera rio wi angwen gin maunyo chong dano pien diang nyo bien ma ini miyo machalul yakumu oberu diai matino rochi nyoroya mano kakitero kichero kigwoho ni kai ngeye chagonya piki kelu diang munywal piki kelu diang ma ietie ede twer tingu diang
makai nena ni diang madong tiyo kila tien ya chuli chik yeni tiyo kila tien ne yen meno ka o ganga mar cho ruono ngi chako me nyero ne gi chako mato chak kidong diegi bene ka yini biteyo itero diegi matino makau o ni ne yot kita manyen ma yini kero ene yene kadong lim en makilone ling machente ene ichawani ya yum ni ke kal kwaro katiki lok ke kal kwaro katiki chik kun wajo ni lim minyomi ya choli tie between million adek million abich ero man beno yewe ka waj la bon luor ni gin eni ngat mo matika war ne peke ya choli bedu wayne team magen gu katiki lok eni pego timo assessment kong pikongo timo research pigo timo consultation eto ki consulting actually ka yini kwano waraga chiel ma ambroso lao choyo ibino kamo ma wajo ni idwe ma ngwen mimba ga libario kya pa wi abungwen la cho mo ma tie ma ga piera dek wi abungwen ma miero no nyom wel ma ki ngolo ire we go enu rio bine ke kal kwaro ni o jonne o laru na choli pien le tieno matieno bedo ke kero mi nyom mo nyom chuwe o gen gu katiki meno jono cherro bene ka revising wel diay ni diay makimiyo ya chuli inyom maximum diay bichel jigi bene maximum abichel kay ni bikelo machente ki il wel diegi a ki ali piera bich obino e ali mia chel ki il wel diay a ka ali mia rio obino ali mia bich malope ki wel matie kom Kareni ero wel maki ngolo kiletino ikir minyom tika bor kogi kayini chere ya gikki mi waraga yini no gen maki nuoni la jera ye cholma yini cholo ki joma gi chero kaneno le ma yini kele kare minyom ineno nyomini le ya choli kayini kelo tiro ki benen ko diko bien be ki nen yoro kume be ki nen bejone ka wege ki yeni eni twero teach manu miyo no kony ti yini cholo la jet enuni pol kare machente tie ikine mi chiling alimia chiel mi o alimia rie ki piara bich ero ana tinyo machiel mana chere ma gi choyo la jet alimia bich meno ti kin jemi ma tie ka discouraging dano dung kache in ichero katie ko nyom mamegio achuli wayne ka nyomutum chi kichamo tiandiang mafut pa logo kum tiandiang tiele mo ma chuli wajo ni kenyu berudu achuli mukene tika misinterpreting gi wajo ni kenyu berudu ken pigi tiagut la wachiel ento odu pa ken make wajo ni ba kono yini tiago ken onyope tiago ken tek yubmo ki ken tie mukeme ki ganga maru ke be luo in ki mero konyi meno duni ene chero ka pongone ikine ti ye chula yiga jomo kene ka de chula yiga o level money chiki kwanyo yino ki ya yiga ka dong pero tie ini teru gena ki luo no funta achuli chero ichawani kawachuneni ken uberudu so ken be pigitier meno ya chuli bene pelo gada gimma ke tima ye pol kare neno makke chamo ke tian diang beru pat ke neno eno makenyo tum Kareni utwero yopone beru ya nyim ka wunu tinge kilo paju yin la nyom obino ka chamo tian diang mameno yom chuny beri ye matek miel bene beri ye donc tian diang ya chulu beru ngo tian diang ya chuli uberu diang maki nyuru it in la nyom mai tiego nyomi ka diang enuni ki yao ki ngiro ki chamo gin ma ini dok kere machalo in la nyoma ye ki mini ba machel mano kube wa kitiene kidong widiang meno alama ma ini kere nyuru ki joma kero gu beru pe ni le ma chubo ni en kin ki tiego lok mi nyom wundo chamo ti andiangu in that process in la nyomi digi twero mi penyo odlimi pien od lima ye od machengi ka dago ni odugu gang nyo bino kile tieno gang en be oti
Nyom ya Acholi chente ne kelu kitiyu Kareni omet keno pajo. Donc ka yini nyom be yini nge ot limi weke ya nyim ka tero ne tie yini tero kono. Ka chengi ko palo nyoro madon ma yini luo gini maro ni dong bi ao ot nyomi ot lim mamegi ma in chende ni kitiyu kere mikelo dago mego yoni loke dugu maru menu maro eno ma yini miyo ire woro e kare duchu pero madong wano tie kere ena yelok mone ni nyal megi ke ngol welle ya Acholi eto bene ka yini neno apoga matie ikin tich pa Acholi amero mini ula bola chel kela ye kenye ya Acholi ya ye kenye ya Acholi ki kelo la leng yini keli di cheng yini miyo meno konyo mar eto an furi chabet en matin fud mege chia dekene chia bit mukarni jomo mago akila mo go kelo aye kenye nget ganga joni gu choyo ni gen gitika kela ye ken gena ye ken ka gi kelo di wo dak gi mielo amer wetini kichwe twin madip ana neno ka wa family chane bena gu ye miu enoni awaju ni miu pien kitika ai kiti mabe Acholi ti kere jono mielo penyru fura ye ken era ye ken abe gu kelo millionario egan kada gu vuro kenyu gu mielo mero pemeto expense ken ero ruenyo ki kiti ma Acholi tiyo kere ti donc koni ana chero ka dolo dog mega nyum i Acholi e chawani kana pok ya der watiki nyum minyote watiki nyum medich amirna kwa kija ka bi nyono ti ngat mo kidong watiki nyum miada amirna achak ki nyum miada ya Acholi ena ye nyum ma aki twin nyum manu ki kerye ma nyum madano cherry iye dak nyumme ingeye nywalu nyago nyige nyumme bene ri watiki nyum maki di iye dana dia nyum eni tumi nyum machuero i an latin tutwale uri lega mukene chero no la wore manu be pongeyo do tela mi or lega dio latin ni o nyomo kala tieno wajoni keru pe mi nyom gi wajoni gen gi bichung kere la tieno nyom mi or lega kidit wit la tiena wubi binu gang pamaro ka penyo ni ye nyom nyeri mi nono we ka tiek mi or lega ka dong ana bina nyom ma pajoni nyom dit enu ni wego red me kep pa ken ya Acholi tie la mal maron konye bepe nyoma nywa ma ya Acholi ena ye nyoma ini noni wel kong maki ngolo iri wela nywa ini chako ngolo wel keny chero go wa million pierario ki wiye ero no pina nywa ini mero ni nyeri no beri gange bidong ne tika yapo mi box kamano ki biberu ka yete ye nyari pien kilanyo chente maduong ki bidugu ko be ki chaka gen waka chako ko bene peke kuranywa enoni Acholi be o kiko donc ka le tieno matieno tika wot mi chera nyim ikit mi nyom nero ke kongi kada ni nyom maki nyomo ni pe me cholo expense ma latin enoni ki utiyu ikara mi kuone ni chaka ya nywele ni o wa ikara maki mako tiene nyomo bero poj maki miyo kilo nyoro en poj enoni tuare mi matiri manu gwogo wuka chel dan luongo madit manu riemo dano manu kero keny weko ka yine neno red me ket keny red se duong tutwal nyom timme litieno laro or lega inge winyo ni kibolo la gerto inge winyo ni ikitika bedo ka chel gin ma gike ma miro wacho ne aye anga gi makero chente inyom chente mi nyom aki ot chente mi nyom age kaka ere chawani yini noni lurem tika joko chente an gena ana bi welo gomsi pamaro ana bi cholo lu
la rem bepe wat logo dago enoni oki beru dago ni dugu dago palurem piano kero chene come tiki twere kum dago ni ko chero kwilo logo it dago ni yen ko ke twere anga kano pa mi million piaru wario no wonu be raising million piru bichi yini tuki neno ka kit ko pa dago chago loke dago chago beru ki church manu dong pebe pe ichawa ni ko ye ana gir kan ana po yero Before to 12 trade. Before to 12 no miri mede mere. No miri mede. amete ka ogie No miri mede mere. E omego incon Caesar chai in logo ningo. Yeah, la poi le tuan Acholi look Robin and Fred achak kimoto doing your wing Kemoro panelists da poi va ni duan money mano what to get winning doling or don't piano to get winning malon yes I'm Freddy o tir lo como be kita nyom tine kede mono pier ta total I'm gonna gamna tieni nyoma chuli o be ka lakke bra putti ka lakke bene e karma we ti ma di a chao ni nyomo be diario ki die nyo die la ngwen ento lo chi gwenye pien tie dana ma chala askari nyo joma ti police nyo prison ke joma ti mon ka gubino guno yeyu gin gubino ci kimera dia any yeyu mo ne magwong nyo ti chabera rio ke kenne nyo be mo chabera chele kenne gimera ki dok chen ki dako chilung petwer kwanyo diang petwer kwanyo diel chilung en nung bino wa en mera de kwan chen en we lo ma chen no ta do ni ye chilung wa ya mo pera in the fair chulu the equivalent kitchen car chao no kai chulu nyo dia kapediario chidong in the mi malin mati equivalent of diario nyo dia la ngwen chulu eno ne kijolo bene dong o chaka ma dong down no pe dong gwa che ke no ni dong down ro chao me de kiwi gi dong kita dong gitwero ma combinero o dong kira wa out a winyi dong yang da para rio ko do dong look at dong tag ke ni bit ruo di tiga ke lo ke ni obed nyo me ni ki a million a rio nyo o a million a bit mo to look ni ke lo wel we no tinga no wube ma no put pia winyom ni gube ki kero me nyome neno look we can many ukati we actually young where winyin rich chan bala me tar rom where wing and enemy look me chan name 12 balu ken kimiro kinen ne giti mi yo magwong nyo mi yo ker wet lo tieno o nyom me ana mir ben bino ni loke pa nyom per ti me pien imwa mo atam mir ben wa 2021 lok me chato ngom lo ke le mara jotwan mo ti me matere kum monto madung monto dong ki wachi gini a in nung chwari pe in de chet gangu pien lok man me la ko dong pere chilong gen gi cher record dong kapidu chilong langol fu mo wa in kilo warga nyutwa en warga man yoro ni wunu nyom no ki ngar mo nyo kum karung ka gena ka warga ma la to weko mo be nyo wil mier be ni kel chilong weko kum be mier wata mo madani dok me chone piera tek to dwal
Now kin ma actually temo kede kadong ngini keru gin man malu nyuro miro chi do de tiek lo weng dong ki chamo ke mielo chi dong no lo hotum and that time le mir wa per madani pinchona pera ta pien kida dong wan nen kede koni kalo da oni ko dong mir warga mir betie lok inu ne bene pepi jo talk again pien kachale kin wa kan mo beru wo koni wa mir ya lu tina nyiro wa kinyoro tina wo ma gunyo me ken ma chure donc koni kinyome aya kikira chek pa megi wigi nyago nyu mirro ento kan pier tek ni miro warga betie pien warga ni ne pier tek koni gamente tiki twe ka ini nyome iromo nongo tax relief chirong warga kape in pe twer nongo ne donc pe miro o geng ni ka dong undo tiek yup me nyom iot pamaro miro ne no nong yo ma chone pien ka chalo yo mau chero nyom me gang o dugu bot wa yo la kan o mir madani mir gunong warga ma nyota dani gen yo pien itu arbe de bene gir la bon warga mono pegeo en ka chingo bodong lok tie yo kira wa jini ao koni chene do tight kai ni kok bot gamenda de amir no tax relief ki penyo ni awuru nyom ma wene donc dogi to pien no record de pere donc record me nyom piera tak mada donc pia chayo nyom me kaniza ento nyom me pan me kaniza ni bena is not legal it's not legal pien and mon chone mai ni chone registration office any is the legal one pien kedi we kaniza ka wa in kedi tiro ki bodwa chiri ichi chone kamo kene dong tie magwong yo endo pange ka ketemi Uganda endo kai bodwa UK kan mano kaniza dong gin nong bene gino twer me chone manyurni ngad ma chung charo ngad manyumu ni no tiki twer bene manyurni en nong ramo keto chie bene register ne from certificate no tie dong in official records mon bene twer teme si lok ma chone pere tak total pien gin ma pere tak ene nyome uberu chike ikin anyara kila cho ni gen gi begwoke pen un forward ugoke ni ni forward chike ni enu ni anyway I won ugoke dong ya dok keni la nyumu bene wai ne ana nyumu pi twer or chi mer me nyumu pi kare me ko ka cheng ma dong to bi no dong twer ne pe well pol nyom ke wai ne ana nyumu pi kare me ko naga wa to po pien la ngaro mo ma ten nyum ne enu ne twer ne pe gik ka kenyo ento i tetwer me lo ye do i tetwer me chone ke mirul se deno betie chino pate ki pa chulo ni petwer ti me digo miru ti me di ching dok che deno betie dok ke penyo bene ni tie ngato mo magwok nyo ti ke gong chwin ni joni en miru nyom me ni ka tie katika maleng chu chi icha ni no magini no ki yabu wang de chao we ke ngaro man ke ka ruo ka wuni ni a tie ngaro mo magwok nyo ti ke gong chwin ni joni po nyom me en twero do nyo me we ana ti ke gong chwin chi dong we po nyom me man me chone ti me di ching me mo me chwe ni ti me di wo chi dong nyom actually pat ento pe bene pegi cha nyom man me chon le pe tek pada chi dong an ka wek ko man mi ka re dano mo keno gambene
What was it? Paul Tia Winywa? Yeah, tia chika winyu. Yo, Yeah, bol talbora. yes. Okay. Ka chaki po yo Fred. Uchano lokman me nyom makumerche ya chuli mabe tutual. Ma the details ma Paul. Ma tamani kere joma tiga winywa. Kunyang mabe. Berpun ma diet mata. Mini wa ngej ma up mon walne update. Mekelu jemi duyu ket ma kumerche tikeri kom Kareni. Dakta bene ulogo ma duogo wai komgo history me peko me nyom ye chuli kitano bolu kere gidma roro liya me atiako timu eno tila wiruri 1914 ene yo keru chek by law mo kwa me regulating nyom wel nyom ubet mono wajne affordable wek dano nyom ma pol gini inuni wachono 1914 no kumberi no tingo 110 years ago ma rajapa akumu mano kikero la malo no dong lu diro tika neno nene gini ini pebe kere an ben ke kuma aneno ni akumu kikero keny nyomo weng ikit ma Fredo poko kere ni ti kipo area dek look ya kumu weng ti jimo per jimo mete ma miro kikeny ka ini ribu welo weng ka che kero do la mala de dani ti ki peko ma dit tutwal dore miro waneno ni keny nyom ya chuli peki lok udok escape from poverty. You know ni peter solving problem around tie kumbere ange tini perme shanti actually ento chat ngom nyo made well keny me like pebene loni keny tere ni ribe pa family rio ta ki la cho ubi ribe me chako family menyen you know ni ene ya chaki keny petum ni na chel pien ka wubi unyomo anyaka moni en puru ber ka konyo lupa oje paka doklo paka gene kidogo diro lo diro tiano okay be dok cher konyo lupa negi si what you know ni timo important than will lim ini chako kiri me kelo ne pien ka lim kikingolo ma dit tutwal bi awube bi tangi anyiro men tangi kelo quoma right society not broken single family is not again single parent is not doing attack you know ni social effect ne kita mon wajike ni ti dit pada dakta bolu kum gena chanlim we ma we ni chanlim mo kana ben wajoni kado do raj le bon lim mo beru kira tena yini ben we chuli matero chwe chin mango mano lemu pogo wuko mukunno unu mete le bon lemu beru kira tena atamani un ma polo ngeyo kilo winya bene ngeyo lemi we ni yino ni no dok men ka lem kimi ma duong tutwal kilo aruba hot la cho bi tani man we chuli bene tie ma kwa ko yin ni ba upi ma wela da ko non ke berka bolu ne cha duju ya wila nyom ke miro ka ken mati miro obedi winye bit kin family re o mon ni bien ubi cha ko wat ma pedo bi gik lo tian bi berti lo tian ile kwa yo berti wat you ni ti ke ken lok be yo bo wat ubet utel yo pe lok ma chile doki pe ko ma dok mu ken tie ma ana neno ni
watika temo poro kama tung piny weli inuni. Mon wajni cut your coat according to your cloth. Enano, one pewa pore ki joma piny enani, limo ma inano kitiyo li bim no limo ki kwala kwoti bermele bien tung piny kuja. One poti ki kare tij madong pere botwa pewa tiki yo me kwala chente. Kumbere ni lobo ni no dok lobo kuoge kan. Inano, so inano joma ureo ki motoma ti wele tek in pe pore kedgi. In rom ka nyaka ma yang Acholi bol Kareni anyaka ma wang mene oto mielo neno wang cheng manyure ni en po pore ki mier ka cher ka miel po pore ga nyere ma wang migi gitie pien ka wang cheng poro mene wang oto mier en doko gang chono ka gwoko gang eneno so pe wa ber ka poro kaka mo kene jima kitika timone wanenu kitamon we cut our course according to our cloth. Chan ma en community Acholi ni chan ma kela tete. Entro jeme du gimo ma biri naga beru peka. Ka kit ma jome pongdo ucha ko tere ni. Wa mede wun ki lok me rojo pajo iyo ma pol ma pat ma lo culture gi ma lo kelo lemi sing dano wadonye ilok pe waweko ulok me business lobo pe don la bon business ino ni kelo le machine down weko desperation ki kena money and tie ma down ti kere ni mi no le me o chat kono ngome ko chat kono gere ngola kumu ma dit were lo nyogo no kono ber petie dit me chan ene tikat aneno we tibot mo mate kino me gipena ti wa ni duki pa Wel Nyom ma tek total tie ke jim ma haluoro ni mi pe luteno pe chako family gi chonen magarom ber ki luteno I ot moromo mi ringe wono ni wan wel wanok kache wa ber doka kwaji kiket nyom dok biashara chi kaka ma wel nyom gi nok gibi nyalo wan kita kombere ni nanon kaka matung penchani la kuri gina ene check ma down kit ene peti body free for all nano make it free for all wego gi lo wa pen kombere check ma democracy wa ni dano ma duong kaka ma yen gi duong ene gi lo See, unen madit, I'm sure ni joma joma roj pajo, mier unen ni matek total. Pe wa wego obed dong and minority forever and ever. Atam ni mapol peka mogo kita nen Kareni fredo tiyo jima pol daktao meri wiye an mega atama giyoko ka Kenya. Before to 12. Lady Grace. Apoyo viewers, apoyo Dan Weng. After mo lock a pool, pere, pienda tutwale fred, o chano Jimmy mabejo mat tutwal, kidung jomo kene beno good logo. Loka nyom pere teri, ento kita beno waki wanen wunu keni wel mier kenen. Pien gua gang chung ki ngo. Kili tiang mateno magen lu lea magibi bir ka lea nyi tika dong pe ke mi ni gi kara nyu pe ke mi ni gi yu mi kwo mi chako kwo ti dong jime no be ber marai adani wel tiane duong jimu kene miero ko bena ada ki po pe ki wa ni ka kama tiane ko ti ye be endo tika mo kene tika we ko daro tika rupu jimi tiene mi akumu ke gamo ke bodo rem ene pe tia ka churi pe beno bi konyo wa pen ka lu ro yo be bien ka chulu ke akumu wa ti dong da ko la ka pa am pa bi lo ka pol pen free lo ko ku covering pol lo ko ni wen
so apoyo be Christine ma put me go po logo Christine ko gam gi mo kany Okay. Lai ti winyo eh. te wini An mot ki kama chwalo mot bot down wang. Jama kiti ka nen wani ki jomo kene wang. Iwun bana panelist. An ga lok ma po lepe. Afoy lok pa robina kira robina terke lok ke. Ma bea dida. Ma weka tawni an kana roma teta lok ma karma ling kuma lokum kakana lokum kalchana. No be tetwal. Kita le fredo lo ke de dong be bala wi bala pe dong para wa me to geno ma manya po ni ti manya ki dong lu dir wa rio ni bana so am gera pa be lo ma pol anta twar mer tam gi kita lo ma gir en ma la dir pol wa ni lo com population decrease so mier ni ka ta ka no ram ya ki lok ki dan wa ki ngeni chako lok ki ber ni akor karia nya akor kong chiene maduong ka wa nyum mi kara pe be that is the effect well no will down na ko chi down bitumo pilo ka mir me chiene da be ma rio down wa no de dogla tik pa chiene ento pela tik pikuni mano be ki be da ma lok ma la dir wa ni loke joko chene kita yang ka chon wodi ye no jogo chene yen wodi no jo medical gen be yang ma ki nyomo ki jogo chene nyo ki ber pin wori kwanya diel kwanya ngo we ko pi wodi be beru tek medical kana ni ngar mo wa kan pi wa tek ka lok ti pinero tek ka lok ti en to ji ma ku bukan ma dong lu dangu la ko dong la ko do jimmy men material things jimmy we love ni doing we love bedare ma tutwal ci am babi lo ma dum tutwal bara fo me winyo lok oni kidara fo winyo fon oni agani jama wa be go fon yetin afo thank you Caesar po to me go lok me nyum endo Wala andong tin lo ka pere apoyo aper chala tin kwana winyo lo ma be tutwal lo ko mo ma nen ma do mi ya no tutwal pere corona ya twalo bot wa wan lu nyuro an ma chala nyuro wan lu nyuro pa nyira ka wobe a twalo duan corona ni Acholi ya wa dan la tin ke nywalo pe lo ko dok gina chara ya chuli yang nyum bergin war weki war la tin dako ikaka peki war ni ki nyum wele maduong ki lima kumon mag kerni men yuto war kom la tin nyako en ber ngeya tin andong ki nyoma a war kena la tin a cho ben ka nyomo war ben noti come ni la tin dong tiki dako ot dako ni nyako ni bedong tiki chware ento kok bolu nyoro wenni watam tamatut wan duju wan lu nyoro ani latina mara chobe no pet ki dako latin dako be mit ki nyom en chika tiki chunyi kom la cho ma en maro che lim dong pe ramo dan pe chara dan pe dukan ayang opo kar ma chon pa dadana wa ki migi wa ki ber ka nyom gi ki kwere onyogul o kar me tiang ario o kar me chente o aliba chel goria ki diang kon ario kon ade tika mede wadogu ite kwar ma chon wa kwan wa chule pu wa ruin te kwar wa nga ma ya nyom million pierre di chel million pierre biero eni da tin da be ter donc ter kala ne pien chen ma ki nyom kere di to twat chia ka ono ne kar gina miren po tim pien chen ma ki nyom kere di to twat chi we ko gwa ko dan do ko te kari dong be do go la moni be dong no bebe kari in la tin nyako alego era nyer mo kere ni ka be lu nyoru wu cha be pinyi wel ki ngol ko ma imme ko twal ko ni wachi wa kwan wa winya pe ngol chal dok ki biter ka gimo
lo nyo padang pe war ye mete inyom ya kumu ya chuli yang war nyom tutwan mando do ko kinu kene wer lu tiyo kare lu tiyo lu waje gi mar ko gi timo niga pian ke ro no ko ber me wer yu be yo war yo timo ni o tikilo pian wan lu nyore yo tika balu jeme ene pe nyir ka wo ko lu nyoro ki la tiena cho me mier nyom pe ku la ni wa biro o juk ki juk chene me nyom ngana ko dan wen pe nyom da ko yiri kaka ye nyom kaka nyom en be orlim kirana nen fredo wajene o be ngi orlim da ko mene anya ka be ma ki nyom ni li mene ki bi kelu ki da ko ya chuli yang ka ki nyom nya ko chen ne pe ki timata mier kel ngat mo kel da mo ken dikal kenyo ma kale ko kaka mego pien en mego en matiri ni da ko bi le kaka gang dikal chi nya ko cher gang no wiye tek ni orlim matie kadi walo tin be ngi orlim tie ki war wa o chan be en mar matiri ni nyom pe bero kin to no ya chuli yin me waro wa wan mai ner ki wa en pe diang wa pe po o dia bi wa chene wa pe po o ali ba bit wel ma be me war ni ala tin do kin yomo utum do ya chuli yang nyom en ma ki cher ki lori ni do no peke no kwani gwa ngon kom ki or dana ri ade ga yeter ken pe chamu ching maro pe ki cher ka ru pin ku ja ni na di ko me do nyom do ko ginu ken ka ini nen ci joni ene wen ma ken ni gwa ko ginu ni aye ken ken be perama imbe ma won nya ko min nya mi yor yin ngo mu ro gwa ko ki wele nyomo do ko ginu ken o me waiting be don pe gin tu waiting do ba akumu do lo yo waiting o kombe ya chuli pange ka nyute de ne do ka ci alego lu nyora lega ko alego wa lega ni waneno walu nyora mo watikilo tina nyira wakeru de kom lu tina wa ma wan wa nyalo ki wakeru de kom lu tina wo ma wan wa nyalo ki wek gingu nge te kwar wa yang ber ko man pe wa chiru la taya balu rom kimiri me ko logo balu tina wa atamo nana wa lo pe ci on da ka dur ma popol apoy tutwal ci jayin me kala me lo apoy tutwal en lu dir en ma ko logo fred donkin ma wana wa ini perikin wa nyang jimi mo go pien ini kwano li pa wa nyang gin ma kwana pe wa ngeyo no ki joma ki tong ngane wa ngeyo ko wa wi mere tong ke bir ko nga wa ngeyo tiene ko an tinda ni ai ne ra ke nyero nyang pe apoya de apoya berikin wa apoyo Nakta ben apoyo uno wen na ya apoyo mate Yeah, left apoyo look for Fred cool there. Look here. Yes. I'm very no mama na. Anda ka po por baba po jumulo ko wine Fred waj madir na nyiri ko no me awa na apoyo kada nyiri apoyo twan wa po mi ngej maber da malupe tiket na chekna mi Acholi mrana egin mo mi pol kare ibet kan wana wa dar unya ingona ka pe kilo kirma ini kele ti wagang kuno ti ne wa matiga de ma pajo mera tagada da ni mera no ona ingona lo ti ana ma megwa ene magenwala ge kam ene pe gi ngeo ngoma bere mi Acholi ya neno ne gin ma tiga kelen de ma be wal mi dong bene ko bere nyom intermarriages ti ma tuwa da Acholi ka ma par ma nyom na amir mer man na ko lo mo ter magan lo na anan nya ka ma iye do be lo ko
ipenyo ni ikin jomo bino ni yini ng'eyo gi ang'a ma wuon dok kin nyako mere chire chin ang'a ne yano ni ma wuon dok ma bino ka nyume ni idong gi penyo ni ng'eyo gini ni penyo en mi penyo yin timo investigation ni moromo mi ng'eyo la cho ma in chero ka mere ni aka ne ng'eyo la pe ng'eyo gi weche ni yin chero la miya wang ti boy no ti kwan ti eno ne gin ma pe ber penyo ma penyo en ne men yang ka nyaka tie ki ngej matut kama en to kere yen yer ta da idong ka enen nyumo donyo ni tap kwon ma be kwa chamo na ene kwon pamar mano maro yu pa tika ma jolo wele kare wacha pa ga penyo wang mano cham en tie ben non ko ne ka in dong wero cham ene ichere me ni anda ta be buge ki ma ko tan ki puyu ga chet yang yana ko ne da bi ga yana nyer mo ko puyu no mer ko luak in kar mo kana men ma ko puyu in ne mo kana gwa ki ti ko mi dong ne wachi kagamo kare tiene yen ena wu mo ter penye me gi no nya ka do gi kuno kelo bene chok anya ma ngi mo na ni an ka lwen mo tie la mer bene te kan kare pe era gam ga na mer idong ta pinyo ru digo cham mo ko ma ga be cham ena cham pa waya mo la mien ba pe ni ki kome ma pol kar ben mo kena en ma no beri ngiri meneno ni jup matieno tum maber kunyo in kare kan lok ti ot ma lok tek be bere pe kini wundi kwer kier baru no tam ge bara ene diu in kunyi wati par ge bere ko man enene diu kun ya nwe bi ay char kono bala ni ka lokatie kwero no timo ko man yimbe ne timo balle timo ka kany maraj wek nyego bet pe chunyi nen kwer machalo kwere ijol kar gimono time maput pe muome be niang ngom inoni we kunyi gi chuny machalo mapani machalo mamani yen remo ka wuru tikom idong ner ken manen gi logo ne pier teade da ner won la winya pa neo pe wak nero ke ji kumi kelo ki siran to na na tek ni kama me manu a ya teade da ti jemine e wone no miera ku nenni to tieno ku nyang mabe neno kidong in la tiena cho na nen ki logo log ma kere ya jogne en ad ini lon ma kere tini tok le mene ine nyom petam ni lo rem ma dong tiene ina ye dong man an ngade ana da yar bien lo rem tie pedam yar ka nyom no mani parents ba mege panya ha parents ba wubi kaka rio ini tera tera da en gena ye kamala ni be gena ge kero ni ti ye kan lok ti we lok wa fu lok en no ka ere pelo remi kamera waja bad yo magi ti tiena magi tamone kaka dong pier pe anyure na dong pe pa miero yen gen no chan ano yang po ko lina en ko ti chan wo mamani wo wuru wo nero wo wan wo kaka kibi noni la be beri kumi be beri kumi war be na dano wuri igin ma pier te adada en gi ma nono mera nyang American ni don group mone ma kum beri dano buga ru nyang ko le ni mo na ra ni mo ko ni de no dang man ibir ma kure o do dang man mera yap to god doctor ay o ko ma ina mera wan ni adan woro de ge kono ngogi mi barcha ya no no wono na no woro no ngene be dagan ni log ene ne gi ma pier te gata da mier gi nane gi jwaya di mo kana ne a in non pe mier nyom na do pe di
You don't give up here. No woman any kilo daho. Give me by law, cultural institution. What do you mean? Hey, better get down my rio. You're an enemy. They don't for what to go. They did damn very good. No, I think I know. Yen na ni ta lo men yo men na ayam dan pu pamma I puru nyim mo ni tie en jem en wela ke tie mo ma pa tie kilo ka tie wa ma re wela ya am I gor ge jogo ne kat ba pani no mi ba pani no ka por ko no me ge be tie nyuru cho ne ni an na cho anyo ma da na nyo wi be ma na si ana po kan program ma tin program ma pe ko ka yin kuri bina me pe no kar me na gen dokien gen program ri ko ne ro mara YouTube kono kono ge ni ket ki no ne tie mere ke na na nge ji ene de bena mi ballo tien kar ge nyalo ro ko ka ni bere te la tin gan na tin ko ni ro tien bere ko na po to 12 viewers no me wa wen ga pa panelist wen ma uno no ma met ana po So long ko bit ke do ke kwani wa comments padana wa atima. okay nya apo one comment no chiel viewers ke pa na lo mo mego ake bara chole tradition forum ma wajane the issue of traditional marriage is between the two families to decide the dowry amount. Not even Ker Kwaro should get involved. Nobody. So, sizapange ka Kenyo. One ti wajane mere niya will lim ma ditu twal obe toro kero pa ube ma pol ganyira ma pol ma nyome. Ina one ti wajane enenu. Okay. Yeah, man ben actually tradition farm. Every girl in every household deserves specific dowry depending on how they are raised and education level. If actually men think they will get someone's daughter for free, then I'm sorry. Wake up. Yeah, in our comment when food Roma wachi en no one ti mi ene we mi charo tam ka wa ber ka ngolo will ma tek twal chi nyomo be ber bor juma tigi chen ke ken e bi ti na wo be no no pe to ero chen ma dongo ni dungu be ber no gire ti na nyira. Yeah. So in Benachula traditional farm, Mawajane, these parents have spent so much money educating and raising their daughters, and they have rights to name any amount of dowry they feel and can be negotiated by both parties. Let them decide, not us. Yeah, na nen panelis mono waja kanya ni lakit gi mono in ma ini raising ya charity raising yang mati chang lumi pepe dano no dana ma tigi relationship ma pat en pepe chara ba ini ti pero diang na chara ne ko dano ma ini nyala ma chara dano mi birgi la remi mano gi mara kede welli mi ko gi bir ma be yot en kai wachi achulo kono gang kwan kono nga gini chidong gibi nyomu kwana ye kije mokene ni eno pe nyomu kum nyeri gino wino wano ti wajane ni eno ni ka pe neno mabe gibi nyomu kwana ye eno pe nyomu kum en ngat eno ni so ka we mo chaka yamni opi ma wila ni dana mo kwana do ka wila chalo pi no ron pe be retwal mero tamma wano tikere eno afoyo. Okay. Man, Ayala Dennis, Wajane, thanks very much for that discussion. Of what it was, Dennis. Luoma Dua, Wajane, today's topic is indeed very interesting. I greet you all panelists. Luoma Dua, Banakani Wajane, today's marriage in our culture actually is very embarrassing. Maybe actually has been in camps and lost their traditional cultural marriage. Very, very embarrassing. Do they mind rich and poor? And Tampa, a woman. Helen Cheng, my daughter, was very informative and interesting.
I wish you could write a book about it. Well done, Omega. Fred, miri makalamba. Yeah, Apoya man. choyo. Yeah, man, akbaru chaka David. Mawajane, greetings to you all. Apoya. Idong lo mo do awajane. Pong do to me must work on it seriously. Lunyo de miro tamu cham no tio tie pigi tamu anyim pa nagi. Ini pan to talk about lunyo de chel. Which on Genesis, my brother wasn't a lock menu near that Niki book Nagano Peter at Macbeth. What it was Olanya Stephen Wajane man in Pun Mao Mero one with him. Mekarani, a wing met tech. Yana Luka, they can hear more China one of them from Lokan. Mutu awajane la pore ache bera nyim dago la cho ruate dunyoro twer bogolim enone nano kanya gam na maybe big boy you wajane I'm live from Kampala and I'm very happy to listen it menu lo mutu awaja kanye dunyoro umyero kita matut pe elim ento berbe palacho ma ibu pite ya lo mutu awaja kanye wanyane an benatie kanano ne awobe kom keyboard tit matek chala cho pegi twere karani ento what pin imat is only due and no can man na ka ben lo mu to awajane lok ni la tit kilama por tuwal na chule wa miaro kitam tuwal yan twin ena yerot o mi pe mire mele ya jana ne pata wajane amoro un duchu panelists da apoyo winyo lokom nyom ya chule ko to kana man akiban lumo to ma wajane jana mape chule nyoma nyara wa chule ilim madon ye puro yesu ya maria pero otaji we la wa yesu akera denis wajane lokalim don do tek kana no kota wajane bere kum don balo tek actually wogo kar machon nyom no tiebe be ento kum kar ne nyom don balo wogo anyero do machalo business god be amero bina do mabe to ko kana mo mo to wajane pian rot ukero wana chule mebero ya chule ikal tembe wana chule watie ikal jak mata pagi polo kilo ichak kabo wanga pagi bolo kilo ichak kabo wanga. Thank you. Helen Ocheng wajane chule ana coping nyom pa indeed marriage. Christian halolo wajane kuri nyome nyanya kuri nyanya ne onye wan polo kwa siza Yeah. nyom ki nyanya ki pele nyanya ne tela kana Ini dok pan yang ba. ayo la pe wa mede. Thank you. The time before wajane cat ken buong en limpa na nyom pole to remaye gijogo mloka idong the time waja kane
Ware Wel Nyeri Nyomo ki lim manok. Belo bereke wong ene la bon la tue. Tokonya Nyeri. Yeah. Kind the time wasn't it anyway greetings to the panels when metal and war ila kwa TV kwa tuto Opio Simon tuta ma era loyalin galu kwa nyomtie le again kwa tuto Opio Joseph Drani wajane para chuli miero ti mate kombe pero talutini kwako lok kom nyom mar lemtie weko buo jonyo sorry buo something happened yeah buo jonyo doko duong utena gu doko duong mar lem tano miero ngut iye kel Joseph name ko the time when they lim a yoga palurem ni lape ye weko pin get chalom yel mamet yeah liver boy yuji when nyom miero ki nyom ki mwako ti mega la pen yeah gini kan lok me muga yam apar bichel gini apar bir gini dali yomi pangi ka Fred gok no ki information mo pat chik mi Uganda dong yelwa tien wajoni la tien chake maga mape ni oi maga pa wi bor nyuri ka watika neno lokum nyom no be waneno chake maga pa wi bor Dr. Malo yes apar bor me agirene en timo okay Chule tradition forum when Robina those days we marry within our level not anymore imagine a poor man like me in a village in Patiako wants to marry his seven his daughter. Makes no sense. Let's marry within our level. yeah before to 12 dan mo bir kanen wa Christine mero ilegi wa kong but ara mero kwano nyig loka chule mo ma panelist ko kero ma panelist go kero go bir ka logo ne kan just in summary ni Some group lanya Steven wane kwanya pokin twe la get ya kumu. Long na yes ne. yeah twe la get mero or lega ko kumeno yeah twe la get mero logo or lega kumu mero nyuma choli yeah see amiro summarizing what point to 12 Fred make a representation in ma of freshening we were ma tech to 12 amiro mere me tiro yupi en ma Christian football when you topic in chal gina perte piende tiena wati elanya dani kadong yaga mo nyal dong mano no nyomune local lima igeo ni miro wanenu eno kira ke wajan mere winyi kin orario barwan ngoma wati legone ni kongdong wanenu ngoma wanati timune ka be lokma wana bela lokone kan wate gi lokman ni nyom dong ti konka nyom nyute ti nyom dijbene ti ke nyome ada madal ma fotera kumera ada en ma pegi ngolo ke ye pegi timo ngolo per foti me ma fo jo mati me de gi la kiti chegini kadong inen ni do pero la dit for kilama wachi la bolim no biru kida tena kay nen dong dan mon go deciding no ni kadong lim peni no wando bedi ci wor mon mir no kelli ben mo do pero kidong chanlim ada dan no wero ni chanlim baro mea ten le ni an atigi mir do twali ko ngad mon en wa wi wor wa tekine eno dong lim mir pire wero beru ka chel
me giri madong lead lawyer ni opi ma wila dok ni opi ma wila ni bino ni wel ma ini ngono to twale mo eti charo ngati na chara yo miro nyume kilowat atamani wan litia chuli wa nyira chuli lu dira chuli uneno lok en charo gima pere kapere litia no bebe aida opi ma wila nyo la bon lim no ngibiro gigi tena yan no gi meta gigi afo to twal Christine ko legi ko we ko tek program o maka do cha dek ma bin topics makinde gi ni miru unu pin kadi odi kadi gi no re mo kene o mede gi nyamo tami ni we ko nenu kamo wata afo Caesar, come on now. Around each week, Holy Week, my building, come to me, you echo, activities, my leg are not doing. Okay, we'll be discussing sure. Christine. After Caesar, Ambe we are poor way when young no Jomo no tika kui poro si la chok daro no tika kui poro. We Chinese de la cho working daro no daro nye Ermila limpe wanyu mikene darabanya wa Ermila limpe so yeah lo menyo mnen taro chaka wa chan mer ma fu wa da will nyomo ber ka cher malo wa chan ti man lega na afo ni dan wen gu logo da ko gu logo ma bet twal lega na dong cher ni bo dan wen bo mi dan gu be pin gu logo pe ngol we nyum da ma rat twal ma we la tinyeri da ben chan ki cha lo ni pi la tin ma ni ye nywa lo ka gwa ngatu ken lo ni pi pe gem ma be na bible bana wajo bu pala be wani o chere very we love kono o don be fruitful and multiply and fill the earth and then mukene be wani kala cho no daro no ino gin ma be and in la cho be ki gum ma aki bala chwe chite lo kane pedo mier ki kat we lo mati wa malo kuma undo win lo par ba we un wen ka chalo cho wugilu tino we cho ubet ki gum no gum ki bala chwe no la tinya ma be anu bana wele pedo ben ma tek to twal mier te lo kane dang wen mier ku gwa le gana bala chwe ti kuma ne ruba win le ga wa matin kon lo jo madong ti ka ruenye chawni kon ka ma to twale ka pa chule lo men nyom o cher ma to twal buki wayni mier wa nya wa point wi logo ka don wel ti ka cher mal ko man la chwe bini gut chin dan wen wa kenen tama be wa ki bet ki tama be min nyom wa nyom bet gen ma ki foyo ikin dano ento pe nyom bet gen me chat nying yeso alege rotwa amen Fue. Bueno, me mache, ya dek mo biyo nyo kapere chi inge Easter. Better go